Melani futhi batho ba Botswana ka re a Botswana re le Sanco South African National Civics Organization re nka tshunu e sebaka se. We take this moment, we officially hand over Your Majesty, your King of Kings, Ian Khama, to the kings and the uncles of Botswana. Ile mutwelo ruwi tumeti usai tabeti renana le amona le babohle re khosi wa hao khosi kulu ritle wena wa hao re tsama le mahosi le general secretary utwa ka je ku so le Botswana le Batswana uncles kina go li tumele nka khosi kulu ya lona. Thank you so much. Welcome back. Thank you, sir. Thank you for taking care of me. Basante bana ala na matsogo ba pontshalesa le bongwana raumane mo Botswana gore bana lane se khantshane sa rona gore ele wa maruri ba mo gorositse go bana ba mme. We never had enough of it. We're not chasing them away from Liriana hala tabatu Liriana kahaja na twe le kaha Liriana kaha baha mama to babone basadi babante mbare toponelete mutani wa ruwa kele takere tome gori le telisa male wo ama holo ko batu Abukhala mwana walu na koshalo Terra kwane naliteng one aliboja tenteni pepa rane moha baharu ekata maru labatai Verne más ahorita. Reta ocupa mushimanya lolo. Rawale mo kokai. Itaure bokele tira halo dira gale tena halo ira hawo hetabu boka lebelo ko jano reta mo jano re nana mahoko akabo helo ka batsadi ba rona re ba shosho itaure bokele batsadi bona ba fara ke twa ha thank you wala le ya tso go dudua tsa batho beso ya batadi Batswana betso ke a dumedisa mo mosong wa letsatsi ke di ga gaola go le sekelele go tswa mo shoshong kotse ke bua jaana ke hodile matswalo ke bua jaana ke tabile Batswana ke letsatsi la ditiragalo ke letsatsi la metholo la ga jeno kgama go se kgone ya gamma batho ba seroa ke tiro bua ditso ke tiro bua tse di gakgamatsang
tsa metholotsholo tse kileng ka di bona mo lehatsheng la Botswana ka kokgale mekutu ditiro bua ka Kgosikgolo ya busitseng a gare ga mebitwa ya busa gare ga diphatsa ya busa gare ga metsi le dikwena di lebile gaola motho montle ba kile ba mpolela dipuo ba re yena Kgosikgolo ya rona ga itse sekgowa kanti dilo tse ke tshele o itse sekgowa o tsa go se potele ka ko enyelane o tsa go pota India ka ko morago a re a tsena a apaditsebe kgomo e tona le puteng ya kgawa ba re ga itse sekgowa a re Mr. Speaker, my ministry to continue to train health professionals throughout the country. I'm expecting this plenary supervision cooperative to work. So I can get a move over. Ubusa are victory departure. You come to a coming to the Samashani Patram and I hear what's another Rata on the valley to Characalabo. Thank you. Bante ba o ketsa. Ha motho a go rolela wa amogela kana o gane. Mme mo nakong ya gompieno ke tabo ke bitsa motsadi wa rona ena yo ntse ga re tshwareletse bogosi jo ja ga Mangwato re se diege ngwa ga Khamane gore Momo emanjalo na le ba ga Mangwato a te go amogela tholo e le tshwaro e ba ntseng ba re diretse kwa lehatsi le la Afrika Borwa e le ene motsadi wa rona ka kwa mme o nkopile jana gore ka ntata ya botsogo o tla roma mogolo ya hano re ra se bolai Khamane gore ke ena a te a motswe molomo a tswa molomo wa ga resident Khamane motshwara o tle le motshwara la bogosi ja ga Mangwato Kgosikgolo
ya ga Mangwatu Kgosi Holo Lieutenant General Dr. Senator Khama Remoholo Seretse Itakama Yalupa Yakumisa Ramani Sidiakin Hamani Yakumisa Ramani Takutumafana Haluna Yakumisa Hagar Haruna Renale Bayi Baba Batuta Ba Tang Delegation CPD Yan Take Ya Controlesa Ye Territory Peleki Red Charles Hosi Charles Malinga Yabubeji Ke Sanko Ye Territory Peleki Red Chris Malaysia Maleleja ya Ruwa Arana Alimuru Bishop Beleme wa Anglican Church Botani yote baka Mangwatu ki a dumedisa a mo sebakeng se re se ka se kwase disipilwe an observance of silence re lebile gore ena re mo ngwagong hitileng rakgadi o motona ngwana ga Sesere Sekgama wa ntha mme Tebogo Jacqueline Khama Remogolo Sekgoma Khama Remogolo Kibuileng Khama le Mohumagadi Makhama go sa tongo go lwa mo go ntse le hitileng le ke re tse mo tsutswe re wa tidimalo re ba go go o bone ka kopa la gore re tse ba ga e go क्या लोग आप बताएं letsatsi leno ke letsatsi le legolo thata mo go rona ba ga Mangwatu jaaka re lehano re dire go amogela go sekgolo ya rona morago ga dingwaga tse tharo tse di botlhoko tsa thorontsho yena hela a nna go South Africa re bona tsatsi leno mogolo go sekgolo ya ga Mangwatu jaaka boemedi ja Controlesa le ba Sanko ba morola hape le ga rona mo dingwageng tseo re ne ra lemoga kgaogano mo ntong ya Barwa Sekgoma mongwe wa rona a patikiwa go etelela ba ga Mangwatu morago ga Kgosi Sediegeng a sena go rola tiro tsa bogosi ntle le therisano le morahi jaaka e le tsamaiso ya bogosi ke ema hano mo boemong ja bo rangwana go sekgolo go ga mmogo le ba ga Mangwatu go lemoga baemedi ba Controlesa le Sanko go tswa ko Aforika Borwa go bona go le maleba go se tsone ke se bodeane ke sena se bala go se bana le tling tsore la ne ke bone se ntse gona la teng go bona
bona go le maleba go pata le go tisa kgosekgolo ya rona yo e bileng a ntse mo ntle hela thata. Se se supega gore o ne a le mo diateng tse di siameng ka nako a neng a le ko Aforika Borwa. Go sekgolo kgama wa bone ga a ise a ko a nne ko Eswatini jaaka le ne le utlwa dikgang tse di senang boammaaruri. O ne a etela ko ka e le ditsala ebile botsala jo bo tswa ko batsading ja bogosi ja Eswatini le ba ga Mmangwato. Mo makgethong a mantsi re etela ko Aforika Borwa re ithutile go le gontsi mo go lona ba Controlesa le ba SANCO ra neelana maele a re tla tswelelang ra dirisa le mo dipakeng tse di tang re ntse re le mmogo le lona. Re le leboga hela thata se le se dirileng le sesupeng se ba ga Mmangwato le supeng se Botswana yotlhe gore go sekgolo ya rona o ntse a babalesegile le morata le motlhokomedi ke yo o gorogile ba ga Mmangwato. Ke tla le phoso hanka go nna ha batsi ka se ka bua ka kgogontsho e re go gontshitswe ba ga Mmangwato e botlhoko ye serogola a kgonang go ema mo mapakong a ga Mmangwato a ba thapaola kgosi ya rona a bona a re o ka discipline kgosi ya rona ko re so sa nthela ke le so ga tene le so la ke ne le so la motana yo kgonang gore o ka discipline a former commander of the armed forces, former commander-in-chief of the armed forces, the former president of this country, Serogola, mo ke go inele. Ga ana go tele. Ha ile rona borangwane ba bangwe ba re ka go thomagana ga rona a re latola gore ga re sepehela re lekalekana le ene mo na inele yo to kgosi ya rona ra go swa le ene jaaka ne ra ema ba di dira tsotlhe ra ne re tsetswa dikoloi tsa metsi re ne ba dithobolo re sa lwe re ta ka diata le go botsa gore gato ga re go tsene eng ba ga Mmangwato go sekgolo ya rona ke yo o buile ba mo tlisitse ka le kalo ka leboga ke lebogela thata ba Controlesa le ba SANCO go tla go rola go sekgolo ya ga Mmangwato. Amen. For the benefit of our guests from SANCO and Controlesa, Sebola Kamani, who just spoke here, is one of the senior role uncles, and he was speaking on behalf of Senior Kamani, who has served as the tribal authority or regent, as some prefer to call it, in Mmangwato. Resident Kamani is the elder sitting at the end of the table here. Ordinary media. Uncle Asbole was just appreciating your steadfast keep and care of His Excellency while he was in South Africa, and telling you that as the Royal House, they are happy to receive him after 3 years of the painful absence from Botswana and the suffering of his community or tribe due to his absence, where the roles he normally played then became also absent. He spoke to the unconsidered removal of Kgosi Sediegeng, who I just introduced to you, from his seat of tribal authority, which was effected by the government without consultation
with Morahi as per custom and law. And then he's saying just that on behalf of the royal uncles, they do thank you for bringing him home in one piece, in good health, and in good physical form. This is evidence of your good care and keep of him. And they recall that there has been some misinformation that just because Kosokolo often visits Eswatini to continue the old-time relationships between the two families of Sobuza and Seseretse, some people decided to say that he had migrated or went to live in Eswatini, so he just wanted to set the record straight, to say, well, this was only just a visit. But the uncles say they have learned a lot from yourselves, as they often interacted with you whenever they were in Johannesburg, and they appreciate the valuable cultural exchanges you afforded. Kosera Sebalai said he would not rest, or he couldn't resist, to talk about the persecution that this Morahi here in Amamatu has endured under the current administration. And in particular, they are particularly disturbed by the conduct of Res Robola Seretse, who found it in his heart to openly disrespect Kosokolo Seretse Kama and Kama in his own quota, and to openly despise his senior uncles. And he says, woe unto such misconduct. That is his speech. Gongwe pele ga tswelo pele re itsise motho wa koloi ya 805 BTZ gore wa tlhokala ka kwa ke bongwe ra dikoloi e wentsha e leng teng maetsho Sanukeng Tidimalang le ene hela jalo wa tlhokala ka kwa gore ka leng teng ke yone kiso ya bogale maki mo nakong e gapeleng e re kope raetsho le motsadi mo serowe kgosi mokhutswane sekgoma le ene go lathela lehoko le le tshwanetseng la botsadi ke nako ya gagwe le ka mo dueletsa hata mo saraleng e le raetsho mogolo. Maitshwarelo a bagolo a ga ke ka bua ke neetse kgosi Mokwatla. Moruti ke kopa gore a o ka tla go bala ditemana tseo pele ga moruti a bua maaka boikobo ke le ra rona ke re mongane go sekgolo re mogolo ke ikobile ga gona boitumelo jo bo gaisang gompieno ke le motlhanka gago ke re ke gadime baeng ba batlang ruri ba magaragadi gore ra lo leboga ke tla bua ka lona a modimo ne le lona borangwane le setšhaba magoko a me ke batla go a garela pele moruti a buile ka gore dintlha tse ke tsileng go bua ka tsone ga ke morere mme le bo lo utlwilana lotlhe mo baebeleng ke a leboga mmaabua. Dumedisa motsadi e o buang ke Apostol Motshana Momarsofat. Re tla mo go Isaiah Isaiah 61. It reads, "The Spirit of the Sovereign Lord is on me,
because the Lord has anointed me to proclaim good news for the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners. Verse 2, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Verse 3, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and the garment of praise instead of spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of Lord for the display of his splendor. Joel. I'll read Joel chapter 2, verse 5. So, verse 25. I'll read. I'll repay you for the years the locust have eaten, the great locust and the young locust, the other locust and the locust swarm, by a great army that I sent among you. Ke kopile moruti gore a bala ditemana tse ka gore mo magokong a me ke tlile go itshegela ke itshegetsa ka dintlha di le tharo. Ntlha ya ntlha ke e nkileng ka bua ka ene gano ga ya re ke bua tšhone kare we are a fear-stricken nation. Gore setse re le borahe kana re le tšhaba e nang ka tlase ga kgatelelo le poigo e o itlhelang o roroma le mala tota. Mme ka jalo re tlhoka pholo kana phodiso ke sone se ke badileng temana tseo. So ke tlile go bua ke gateletse mo phodisong e re le morago ga Mmangwatso re tshwanetseng go lemoga mo go ona. Morago ga phodiso ke tla go bua ka gate go na le seo gate restoration. Ke ne ke botsa moruti gore restoration ke eng, a re ke puseletso gore se se ileng sa re latlhegela one o le o sikono o itseng ka gompieno jaaka re lebile se neng re re se jelwe ke makakaue re se bona se lapela ga rona. Jaanong dintlha tse ke tsone ke batlang go tla go bua ka tsone ke gore healing kgomotso e re tla bo re le mo go yone. Jaanong pele ga ke bua mongame nna ke itemaganye le ntlha e go baakanya le go supa matshwenyego a re leng mo go one to set the record straight. Botswana is a territory. E ka tlase ga molao wa Territorial Act ga Mmangwatso tribal territory kana kgaolo ka bolebitsa ka teng e le kgaolo
e tlhomamisitsweng jalo mme le kgaolo mo dikgaolong tse dingwe e tlhomame e na le kgosi le nngwe hela e tsetsweng e sa tlhotshwa re baga mmangwato under this territory kana in this territory mme kgosi ya rona ke kgosi Seratsakgama Ian Khama jaanong ke eletsa go bua jaana ke itebaganya pele ga ke bua le bone gore le bone ba tlhaloganye re le bana kana rotlhe jaaka ga lo ntse lo re bitsa kgosi eo kete ke gane ke re ga ke kgosi ke ra ngwana a kgosi re barwa Sekgoma a Khama a Khari mme jaaka re tsalwa ra rona mogolo mo ntlong ya ga Sekgoma a Khari ke Khama ke gona ke simololang teng gone ga ntlo ya bogosi e leng teng rotlhe ba ntse re emisiwaga re bo monna Khamayo motsalwa ke Sekgoma a Khari bogosi bo ga go ene mme mo go ene ntlo ya ga Khamae ga bogosi bo leng teng ke Sekgoma motsala Seratsakgama rraagwe kgosikgolo ke Tshekedi monnawe bobedi jo Sekgoma le Tshekedi barwa Khama ke gone ga bogosi re bo batlelang teng e seng mo gope wa rona wa borangwane ga gona ope wa bo monna wa Khama wa bo monna ya bobedi jo bo e kare le ga re kare ra timela mo go bone mo go Seretse re mogolo motsala go sekgologa ra itse o na le bana ke ene le gompieno re mo lebileng o na le bo monnawe ba makolwane ba reng ga go wa mongwe wa bone re be re kadima ga re tsene mo tung mo go bone e seng mo gope gape wa rona wa bona hanko ka se se nnang ka teng morero o wetse ga go bone ka legala ke itse gore ke bua he a tlhoka lesego ena tshela monna Sekgoma ke Tshekedi yo re nga mo lebila re rangwane mme Tshekedi le ene o na le makau bana ba ga Tshekedi ke Latetswe motsala Lemi yo gompieno re mogolo ha e le monna bone ra lemoga gore barwa Tshekedi barwa Seretse makau ke semphete jaanong rona borangwane re tla ye re tlhaela eng
ebile re leba ga kae gore re ka re setlhakogolola sa rona ra be re ka ikaketsa ra re re dikgosi ka jalo yo buang gompieno a le mo kgotseng a re o kgosi ke phosego yone ya gore go didimala ga rona morai re ile ra go kitimediwa motho yo gompieno re santseng go ikotlhaela ya modimo re satse re itse ke yone tema e re tshwanetseng gore mo gompieno re tle re emele ka dinao re baakanye bogosi ga bo lwelwe bogosi ga bo gaisanelwe kgosi e tsetswe ka se ga rona ga e tlhotšwe ga gona ngwedi le letsatsi o rata mang ke ne ke re ntlhae pele ga ke bua sepe se telele pele paakanyo e be nne kgwetlho mo go rona ba ga mmangwato gore bo mothate ba e leng goromente ba ba ileng ba itebatsa lone molao le tshwanelo e morero wa Setswana e leng one ba bana ba tshwanetse gore ba re ketemaletse ba re beele kgosi ke a kopa a kore re nnyanya ga re beele kgosi kgosi ya rona wa tshera batho betso ra rona ga a latlhega ga teng o teng ka morero ga ra tshwanela go lela re ro kae Samuele botsadi bo ne ba a di bua sentle ke re go tsala ne ba moaba ga ise ikwele ba moabile ba re o boele ko go rona o dirile tiro ka tshwanelo jaaka ba mo dirile ra bile ra rona jaaka lo ntse lo utlwa go nna ene mogokaganyi molebeledi wa tšhaba yotlhe rona le lehatshe ka kakaretso a modimo o mo godise ka jalo ke Samuele a rona ga teng ga a latlhega o ile ko gore a ya gore direla tiro mme molao wa letla le mo gompienong ke jaaka gadimile a re ga ke ba tlogele e le masiela ke ba tlogela le rangwane thulaganyo ga ke tsene mo go yone lwa e bona lwa ba bona a gonne jalo ga go gobedi yo hale ga se kgosi ke morongwa botlhe mo dikgaolong ga se dikgosi ke barongwa go na le ditiro tse le tsone ba sa tshwannang go di tshwara maoba go ne go te mongwe ebile o kua le mophata ke phoso ke kgaolo ya ga rre mme go ntse jalo ke sa gore ba ga mmangwato re tla emela dikano tsa rona re tla emela go ipelagatsa
re tlhalose diphega re supa se re seng se re leng sone re sa go ikotlhaele gore re ba ga mmangwana a re se ka ra ithekisa. Let us not compromise who we are for what we are. Go tlogela ngwao ya rona e a mo mokgokoloseng. Go tlogela e dutjwa re lebile mme re didimetse re batla gore ga di nkane. Ke a kopa le bokwele go tloga gompieno di a go ama. Ema o nne boammaaruri, ema ka paka tsotlhe o bue o kgaleme mmua lebe ua la gago. A Modimo nne le rona. Nnyaa ke santse ke le kgakala o iketlele hela tlhase ga ke ise ke bue. Betso ke batla go boela ha morago yaanong baeng ebile ba utlwile go ba gadima ke leboga. Ga ke leboge bone hela, ke leboga jaaka rre ka thulaganyo ya Modimo. Lotlhe lo bakeresete lo itse ke Elijah yo a nang Modimo a re tsamaya molapokole o go tsena mo legageng o tshele mo go yone. Ke mang? Ke Elijah. Ra rona le mo tebong le mo kutlwiseng yotlhe ke mo tshwantshanya le seo ga ntseng a le teng. Ba ke ba lebileng gompieno ba ke ba bitsa Nagakabe. Nagakabe a ntseng e le one a mo selaselelang a moga. Ka re ke a itumela ebile ke leboga tiro e ba e dirileng. Mme Nagakabe a gompieno a mo dirileng ga sone hela. Mo kutlobotlhokong e ntseng le mo go yone go segolo sello sa gagwe se ile sa phatlalela le lefatshe lotlhe. Mme batho ba ba ileng ba nna le kutlwisiso pele ke bone ba gompieno ba mo lerileng ba ke itumelang gore ga ke na kgona go ntsha botlhe ka maina, mme ke itumela gore ba buile leina la ga mme Bridget Motsete. A re lemogeng ha so sa go teng kgomotso go phimola dikeledi ke selo se se tona. Mme makgotla a mabedi a mme Bridget Motsete, tšhaba yotlhe ya South Africa e re gomoditse e re phimotse dikeledi e re salaseletse. Ne re sa re ga re ntse re re ra rona o tla lalajileng ke tso Modimo. Ka jalo ra leboga makgotla a mabedi a, ra leboga mme Bridget Motsete. Mme mo bathong ba nnyaa o tla nkga gore 2 minutes. Mo bathong ba go na le ngwana yo re tshwanetseng gore re mo leboge e bong re mogomosi ka ba Modimo. Mo go botlhe ba gompieno e kileng ya ba mongwe wa rona a nna le magoko a botlhoko a gore na re mongwaketsi o batlang ga gare ga bao.
nako tsotlhe tse gongwe le mohulere jaaka e le morongwa yo o rongwang ga ise a kwa itse le sepe ke o ntse o na nae re tshwanetse go mo leboga ra mo leboga hela jaaka re leboga makgotla otlhe a bosadek makgotla otlhe le dithogo tsa mebuso tse di ileng tsa nna le nako go sekegela rra rona a tla lela gore re bone re ba re re tanyetse mme a modimo o re etelle pele betso ga no kopa motho go bua re se ka ba mosianetsa jaanong ke tloele mo mafokong a ne a botlhokwa go siame ke tla sobokwa ka bosego ka gore go segolo o tshwanetse go raya mme se ke neng ke batla go se bua ke seke ra rona kio o buile re na nae a lona he lona le ene mo nakong e ntseng re moatla re mo itumelela a modimo re thuse go bo go sena yo mo atlang a mo isetsa lebogo jaaka Judas go supa gore ke ene yo a baba ba mmogo ka di 23 e tsile go nna nngwe ya dikgwetlho tse di tla bong di re botsa gore re ko kae ba ga Mmangwato re kae Batswana o tla ba tshwana ka nako e ya Papulo na tla ha gadima a le ha tlase ga le mapo la tsheko e ra le ba a bone ba ga Mmangwato ba sa bonang e ra le ba ba bona ba ka ba gadimang a itelela e le ba kwena e le ba khutse e le ba lete le ba kgatla ba ga Mmangwato lokae ke yone nako e ke botsang gore a re tshwanetse go e lemoga mme ke ka bokhutshwane betso ne ke tla bua go lele mme a re lebese ke nako a pholo e o tshwanetseng go e ropa ga re ka tlhola re bua jaaka o ka re bua diinane re bua ka se se hitileng a re tseye dikgwetlho di ditelo tsotlhe tse di hitileng e mathata a re nontshang mokolwane wa o itse mokolwane ga owe wa sekama a le rona ba ga Mmangwato re sekane re sekanawa mme letsatsi le se makgotla a se dirileng the ashes melora e ne re bona re le mo go yone modimo a rota e fetola for joy jaanong a go nne jalo a re itumelelese mme ke re ke go tlogang gompieno a re lebaletse di hitileng a re ipea gore rotlhe re tla emela boammaaruri re tla emela go bua ka ditshwanelo tsa rona ditshwanelo tse re sa tshwanelang gore ka epe nako re ithekise re itebanye ba ga Mmangwato o nnang pelokgale nnang le boammaaruri
ha go to mang ka boammaaruri o nne o mang o se ka iphitha wa bona gore go botoka gore leina la gago le bobe ka gore ha o ka bolelela batho gore o mang wa itshaba ke a lolokopa a go tloga gompieno re nne pelokgale re nne boammaaruri a modimo le segwatse ra leboga motsadi wa me ra leboga ba ga Mangwato ke saletse ke metsotso e supa gore ra rona a ba tsena mo platformong ka gore metsotso e supa eo ha a tsena mo platformong bo tabo a gasiwa ka maranyane le haselothe jaanong ke tla ke kopela maitshwaro le ruri mo go ba e leng gore ba ne ba itse ba tshwanetse gore le bone ba nne le seabe ba tsene ga ke itse gore a motshegare go tla bogotse go tsweletse re ka tsara tsaya dikgang ba nna ba re bolelela tse dingwe ko morago mme morala kgosi ya 5 minutes 2 minutes kwame ga ke moshiri lwa le ko behelo gore a tsene wena o na le 5 minutes gore e se ka re 4:15 ke botse gore a kry ithutela ke gore a kry ithutela ka 13 past. Thank you, sir. Thank you, Motsamaisa Tiro. Kgosikgolo ya ga Mangwato, Lieutenant General Seretse Khama Ian Khama, Kgosi Seretse Khama, Kgosi Siegeng le borona Kgosi bote ba ga Mangwato Lotema ke le dumediseng. Mare tutte ba ga etsore hano dikgani di telele tse re ka di buang mme nako e tsile mo go re pitaganyeng ka jalo re tshwanetse re tote re gore tote mongwe wa rona ya jaaka lapele ga rona mme molatsao ke mo tsholetseng ela ke mara ke re kgosi ke hano mo boemong ja balola kgosi jaana rra ba nnile teng ha borangwanago ba sena go leka tsotlhe tse ne ba ka di dira tse tsotlhe tse modimo nao ba leta go di dira go buisana le puso morago ga gore puso e senile go bontsha mme a re puso borangwana kgosi ba bona mosepele o le thata o sa kgonagale ba re bitsa re le ba ga Mangwato ba re ba ga Mangwato re lekile go bua le puso ga re segele tsebe re ire jang jaanong mme ne ra bana ra re boelang ko morago rona re ko pele ka jalo ra thophiwa re le 10 gate borra le bomma tsayang haremente mme ra simolola gone go ne go se motho go ne go le thata go ne go le bokete re tsamaile mo tseleng e ne le bokete le ruri mme tota se ne re se bata e ne le gore re thomamise se tsatsi leno re go se kgobokanetseng gore o tshela mo lefatsheng le ka kgololesego sa bobedi ne le gore re thomamise gore kgota ya gago ga se patelo ga se thotobolo
ga go tshamekelo mo go yone e bulwe ba batho ba e dirise. Sa boraro e le gore ka no setse o supile yo ka nna mo setulong sa gago re tere mme puso ya mmela dinaka ya ganana le seo go ithela mo tsatsing leno. Mme re le balola kgosi Mongame re lole ntwae re lekile tsotlhe tse re ka di dira re buisanya le goromente re buisanya le balaodi re buisanya le yo belwe mo kgoteng yo ipeetsweng ke ba ba mmeileng e seng rona e seng wena. Mme rona re tsamaile mo tseleng e bokete ne ra tshwarwa ra thatelwa basadi bagolo ba mongwaga di hetang 20 kana ba a hetang 8